nishaku. Imata tan yarpekarqunki pasaypaqchayki shishuyaqshkakikan. Imata yarpekarqunki. Profi Lola, he visto un joven en la noticia, he visto que es tan inteligente y usa esa inteligencia para robar y para hacer grandes cosas. ¡Qué sabio! Yo estoy impactado. O sea, qam kapas yarpaykanki noqapas imanirpayna kaqchu nishpa. Ay. Ah, ya. Kanan willashqayki Pablito uk shumaq historiata. A ver. Yarpanki Rey Salomonpa? Ami. Ah, Rey Salomonta, Tayta Dios tamaña korqan yachayta. Pe allapa yachaq nuna karqan. Allapa kayerqan, entenderqan, ima allikuna mana allikuna kanqanta. Chayno kay karnin Rey Salomón ya reqirqan achka shipashkunata. Y chay shipashkunata kuyar uktapis llutana kawarqallaykurqan. Y Tayta Dios te agradarqan. Y chaynolla uk marca, Egipto marcapita, chay shipashkunatapis kuyarnin y templokunatas rurarqan, idolunkunapaq chayno, entonces mana allitana rurarqallaykurqan. Entonces Pablito, noticia churikarqunki chay jovenpaq, allapa inteligente suwakunanpaq chariyanchu chayno niqtaw. Pero chay allichuraq inteligenciata kutilsaykan, allipaq kuyarpayta chay yachayta uyinshkan, mana. Entonces chay yachayta mana allita prójimunkunata rurananpaq. Kikinpaq inteligente, pero nunakunaqa suwaptin waqayan, llakikuyan, uk sacrificio rantiyan imaykaykata. Entonces wamrakuna, Pablito, Tayta Diospa willakini yachachimanchik tanto chay Rey Salomón sutsata rurarqan, allapi yachaykarqan, pero chayno yachaykarnin mana allita rurarqan. Entonces noqanchik yacharnanqa alli cosas paq inshinanchik. Mana allipaq, entonces prójimunchikta kuyananchik, ankupananchik, y mana suwakikunaman chananchikchu ni mana allikunaman. ¿Ya, Pablito? Ya, profi, Ajá, para gracias. suwakiman yarpaytsuyo, sipya yashunka hasta yashunkiyo. ¿Ya? Gracias. Ya, wamrakuna, ewayaya. Vaya, y hagan el bien, no estén pensando como Johnny Pacheco. Vaya.